Sfera Bukla podcast. Čitamo, imamo mišljenja i nesebično ih dijelimo. Htjeli vi to ili ne? A misle to ono, čekaj, to je kao uvod ono. Jasno ima. Imamo li mi moralnu obavezu ne spojlati? Ja mislim da ne. Spojlaj. Tako je. Danas imamo jednu totalno super knjigu koja će nam nešto više reći Bernarda kao dio priče da otvori cijelu raspravu, a Sfera inače redovno radi book clubove i svađavnice oko knjiga gdje nastojimo jedni drugima skočiti u usta. Baš nije tako. Oko grla i motivirati se zapravo na to da zainteresiramo jedni druge za to da čitamo više i da čitamo što kvalitetnije. Pa Bernarda, kreni. Evo moj predlog za ovaj book club je bio Kirka od Madeline Miller. To je roman koji priča priču o ženi. Mi tu ženu poznajemo iz grčkog mita. Ženu. Dakle, ja sad naglašavam da je žena, onda ćemo poslije dalje napraviti distinkciju. Ona je, dakle, nimfa i čarobnica s otoka Eje. Istovremeno je njena bitna karakteristika i da je Odisejeva ljubavnica koja je njegovu posadu, odnosno te mornare, pretvorila u svinje. Sve ono što mi kao prosječni čitatelji znamo o tom liku, ova autorica raspisuje, stavlja u jedan novi kontekst, bez da pritom mijenja događaj, odnosno ništa u njenoj priči. Kaj tebe kupi? Ono što je mene kupilo u Kirki, žena kao takva, Kirka, cijela njena priča od početka kako se ona formira, sviđa mi se njen karakter, način na koji se zapravo nosi s tim problemima. Ostala sam osupnuta na ideju da jedna boginja koju doživljavaš kao moćnu, snažnu, jaku, zapravo doživljava potpuni horor u toj svojoj priči, u toj svojoj povijesti. A da istovremeno svi ljudi koji čitaju tu priču, odnosno znaju priču od Homera, nju doživljavaju kao nekakvu negativku. Evo, to je ono što je mene tu kupilo, ta promjena perspektive lika. Ovo je jedan snažni ženski roman koji se bavi ženskim pitanjem, preispituje položaj i ulogu žena u povijesti. Kirka je ovdje postavljena u odnos sa drugim jakim ženskim likom, a to je Penelopa. Pa ovdje Kirka predstavlja transformaciju, a s druge strane je suprotstavljena Penelopa koja predstavlja postojanost. Sad, možemo raspravljati o tome je li ova knjiga u biti dobar izbor za book club društva za znanstvenu fantastiku. Spada li ona uopće u... Da, grčki bogovi izvrnuti na glavu može. Odlično, drago mi je. Mirko je imao jedno jako zanimljivo objašnjenje SF-a kao takvog i zapravo kratice koja je značila spekulativnu fikciju. Nemojmo ulaziti u to, posvađat ćemo se i nećemo pričati o Kirki. Ok, dobro, onda nećemo. Puno se autora nakon Homera bavilo temom zapravo i Trojanskog rata i Odiseje i likova koji se tu javljaju. Jedna od njih je meni jedna jako draga književnica, Margaret Atwood, koja je napisala Penelopijadu. Ne znam jeste čitali, ali to je isto nešto fenomenalno. Čim stisne ljeto, ti odmah kredeš na mediteranske teme. Ja ovdje imam još jednu knjigu, to je knjiga 1000 lađa, Natalie Haynes. To su zapravo neke reference koje bih pokrila dok pričamo o samoj Kirki, zato jer 1000 lađa je knjiga koja zapravo priča o ženama koje sudjeluju u Trojanskom ratu, pa se malo dotiče i priče o Odiseju, Penelopi i Kirki. Ono što bih ja ovdje pozdravila je ta literatura koja vidim da se sve češće i češće možda izbacuje, jer se ostvaruje ona prvotna ideja ispravljanja književne povijesti koju smo imali u našem prošlom podcastu. Temu je zapravo jako dobro pokrila i pitanje je postavila autorica Srebrenka Peregrin sa pričom Real de izlazak. Jer kad imamo ovako poznatog lika
i onda neki drugi autor raspiše tu priču iz njegove pozicije na malo drugačiji način, priča se mijenja na način da se događaji ne mijenjaju, ali se odnosi prema liku itekako mijenjaju. Kako se vama čini osobno? Najmo spontano u krug. Mihajla! Samo žene bira. Šta je u pitanju? Šta ti kupilo? Kako se knjiga čini? Mene kupilo to što je fitko napisana. Što se vidi iz Milleričinog CV-a, kad kažu šta radi, pa predaje grčki, latinski i Šekspira. Da, ima par vrlo zanimljivih jezičnih izvora u strukturi rečenice i sintaksi. Znači, meni se jako svidjelo. Da li sam htjela čitati retelling Kirkinog života? No, ja sam lila. Kao prvo, ne sjećam se svih detalja grčkih mitova, a imam ADHD-ičnu potrebu svaki put kad prepričam nešto čeg se ne ili sjećam otići kopati po Wikipediji i sličnim izvorima da vidim koliko je izvrnula i koliko slojeva, ja to trenutno sad propuštam. Nakon jednog trećeg takvog sam odustala i jednostavno se prepustila priči, a to nije dobila mene izborom teme, niti point of view-om, nego isključivo jezičnim izborima. Znači, zato što mi engleski kakav ima, u principu odjekuje klasične prijevode sa izvornih jezika. Znači, sintaktički prati drugačije tipa da neko dođe sad to prevoditi na nekakav regularni engleski, ne bi bila sintaksa i... S tim da ne radi to vrlo konsistentno. She slips out of it. Znači, nekad mi ode u naraciju u prvom licu gdje ne osjetim da mi se pripovijeda mitološki, a onda se vrati nazad. Da. I vrlo brzo sam mi pričala, baš je bilo pitko, znači to ima 4 stranica. To je namjerno, vjerojatno, taj efekt da utječe na pitkost, da približim da ovo, naravno, čitateljima koji ne poznaju. Čistunski gledano, bilo bi konsistentnije za lik da mi naraciju radi cijelo vrijeme na isti način, sa manjim odmacima od toga. Ali ona je predstavljena kao svježi lik, znači svježi lik, the lowest of the privileged i novi lik, jer se ona vidi koliko je empty vessel u startu. Ja? I onda mi to zapravo paše u tome. Okay. Znači, ona je kompletno empty vessel i puni je nečim, puni je tim iskustvima i čudnim iskustvima, pomalo s tim pampiš iskustvima novih njenog brata, novih bogova i svega ostalog. S tim pampiš onom nekom općem smislu, naravno, nevezano na englesku, viktorijanu i sve to. Ali, da, na kraju mislim da taj stil zapravo paše. I približava čitatelji koji ne znaju te prijevode. Koji ne znaju taj stil. Tako da, mislim da mi odgovara. I utječna pitkost. Kaj te mi kupilo ti? Nije me kupilo ništa dobro, nisam stigao pročitati, kao što sam već rekao. Ali te mi nije čuo. Odnosno, pročita si jedva dio. Da, jedva dio. Imam dobar izgled. Onda očito mu ne izgleda, zato što na prvom dijelu je konzistentnija sa jezikom. Da, je. Ali meni odgovara taj cijeli Uglavnom, stvar je u tom da taj njen prvi dio u principu toliko otvara tog lika, da me sad zaista zanima kako će ga završiti, bez obzira što i ja se jako slabo sjećam originalne mitologije, ali ga tako lijepo otvorila da taj lik sad može ići bilo gdje i ja ću to prihvatiti jer je odlično otvoren. Zanimljivo što si rekao, za ovu priču ona može sad otići bilo gdje. S obzirom da praktički u cijeloj mitologiji jedina Kirkina uloga je bila ta da tam dočeka Odiseja i da ga pošalje kasnije kad se malo... I da je sad na Islandu cijelo. Da, mislim, ima ona prošlost, jer pojavljuje se nekoliko faktora gdje sam jako opao po Wikipedijama Gustava Schwabu i junacima antičkih mitova. Jer praktički Kirka, ja sam se ponosio time da sam pročitao cijelo Gustava Schwaba i još par stvari sa strane. Međutim, Kirka se zbilja jako rijetko pojavljuje. Kirka ima neke prste u svim događajima koji su spomenuli u knjizi. Ona ima svoje prste, jer ona je zbilja bila vještica, čarovnica, nešto slično. Međutim, to su bile usputne crtice, gdje ona nije bila glavni lik, nego je ona je bila djelomični pokretač nekih događaja u tuđim pričama. Ona nikad nije imala svoju priču. Ona je bila ta koja je nekom pomogla ili ga žestoko zeznula, vidi scilu. I zato je ova knjiga recimo bila jako dobra, zato jer ona baš priča njenu priču, što se jako dobro uklapa u cijeli dio koji je vrlo jako naglašen. Znači, pitanje položaja žene, pogotovo u Grčkoj u mitovima,
gdje on na početku kaže mi smo nimfe, to je samo drugo ime za suprugu. Jer njihova je bilo da budu lijepe, da ih negdje prižene. To je jedino sve kako imaju, ne? Ne, zaboravio si jednu, rasplodna krava. Dobro, zato su imali krave. Ali to je to, da. Bićeš nečija žena, jednako bićeš rasplodna krava. Jedina svrha žene je da rađe djecu, ne? Što je njena sestra kasnije jako dobrom twistu postane, sa Minotaurom postane bitna, jer u trenu kad je svi zaboravio, ona opet postane glavna. I znači, kroz cijelu tu knjigu, ono što je mene kupilo je bio taj dio, znači, pretresanje, znači, stavljanje sporednog lika u prvi plan i njeni motivi zašto, i dosta se njeni motivi zašto je ona pokrenula sve te priče drugih ljudi. Jer u početku ona je slaba, nikakva, svi one, da se otirački svi šamaraju, međutim ona zbilja ima, ja sam rekao, ako nađem još 3-4 stvari koje je pokrenula baca knjigu, to je već ono postanak, rekao je, nema me zajebala, nije valjda utjecala na svaki komad Gustava Švaba ili Jada Odiseje i Telegoni i 7 drugih hepova koji su zabravili koji postoje. Izvrt pokazivanje prave strane mitologije. Grci su znali da su njihovi bogovi pizde. I to su jasno, ali to nisu glasno rekli, jer bi dobili završili spaljeni, pogođeni gromom, utopljeni, s kugom, što god. Ali kroz cijeli njihov stav prema bogovima vidi se da su bogovi. I ova knjiga to lijepo postavlja u prvi plan. Imala sam u 2 navrata, pored da te prekinem i da pročitam citat koji te baš lijepo pokriva. Sad imam potrebu... Ispraviti netočni navod. Ne, sad imam potrebu pročitati 2 citata, ali naći ću ja moment kad će biti vrijeme za ovaj drugi. Dakle, ovo što si rekao da je ona zapravo sporedni lik koji pokreće puno događaja. Meni je izuzetno drago da je u ovoj priči ona glavni lik i da ona imala tu priliku uopće ispričati svoju priču, jer ona je samim time kad ti kreneš malo kopati po toj Wikipediji, ti vidiš koliko ona zapravo stvari uzrokovala. I mnoge se stvari u toj mitologiji ne bi možda tako niti posložile da evo baš ona nije bila na pravom mjestu u pravo vrijeme. Nekad je bila žrtva, nekad je bila u ulozi nekakve, ajmo to tako reći, opet negativke. Ali meni je svakako drago da se već poznate žene prepričavaju na malo drugačiji način. I evo sad citata. Mnogo godina poslije čut ću pjesmu spjevano o našem susretu. Mladić koji ju je pjevao bio je nevješt, češće je promašivao note nego što ih je pogađao, no slatka glazba stihova probijala se kroz njegovo šeprtljenje. Nije me iznenadio moj portret. Ohalaš vještica, razoružana pred junakovim mačem, kleči i preklinje za milost. Čini mi se da je ponižavanje žena glavna razonoda pjesnika, kao da ne može biti priče ako ne pužemo i ne cniftrimo. To je bila referenca na njen susret s Odisejem. Gdje se ja čekao šta će se dogoditi, a u stvari me taj susret podsjetio na razgovor James Bonda sa negativcem. Gdje oni sjede uz vatru i oboje znaju o čemu se radi i sad samo koliko ćemo dugo držati igru. Što kaj tebe kupilo? Ja, nažalost, nisam stigao pročitati knjigu, tako da me ništa za sad nije kupilo. Osim što sam se počeo sjećati jako loše, zato što sam klasičar i skužio sam da sam zaboravio sve! Bravo! Neću reći sve! Ne, ali to je 95% toga. Ali to će biti problem, jer oni ne to namjerno upravljaju. Ajmo ovako, ja sam isto klasičan. Ono što ti učini 8 godina latinskog i 6 godina grčkog, plus škola subotom, je jedna neviđena trauma. Točka. Da li bi to učinio opet? Bi. Zato jer u cijeloj toj priči imaš gimnaziju u kojoj ćeš uvijek bez obzira na ocjene. Jer te prime, jer eto koja. Point B je da je Kirka meni totalno super, upravo iz ove perspektive da onak, kad pogledaš tu cijelu mitologiju, ta žena je uspjela na politički korektan način predstaviti ko je ta ekipa. Zlikovci, ubojice, razbojnici, kurvini sinovi, zajebi bližnjeg svog, smijemo psovati. Narcizam do bola, obijest, zlo, nepatvoreno, sebičnost i bezobzirnost. Onak, sve napakirano, kompletno koncentrirana mitologija Grčke i Rima na jednom mjestu, na politički korektan način. Come on, you have to have talent for that. Mene je to išću totalno kupilo.
To je jedna razina. A druga razina koja me užasno kupila je zapravo ovaj dio da se ovaj njezin tekst presloži u heksametar, držao bi kompletno epsku strukturu. Jer jedino što ovdje fali u odnosu na klasični grčki ili rimski ep je heksametar. Izričaj je apsolutno tu. Ono što još fali za taj dio koji je ep su karakteristični pridjevi koji redovito idu uz svakog lika tipa ili varijanta toga da ima frazetine koje se vuku uvijek, koje su zapravo mnemotehničke i vremenske kupovne formule u narativnoj književnosti. I toga, tu i tamo ima naznaka toga, ali ovo je bazično križanac između Gustava Schwaba i ove priče koja je stvarno klasični epski izričaj i to onak brutalno dobro da to radi za 21. stoljeće. Mislim, žena ne prede, se to što prede, ali ja sam to mogu prepoznati. Ima toga još od nje i pročitat ću jer je fakat po tvojom pitanju super. A kaj te poteglo od ovoga što si pročitao, osim toga što ćeš sad morati ponoviti kompletnu... Bernarda zaprijetila mi je da moram pročitati i taj ti dala par sugestija, pa je to za svak motiva. You're here at gunpoint. Čajca je upogonjena. Nije tako strašno, ali rekao, gledaj, Book Club, mislim li kad bio Book Club djelo interesantno, pa mi je ovo više kao... Ne, ovo prekusimo Book Club, pa se još nismo razmahali, čekaj još 15 minuta. Sad smo još suzdržali. Još tako spravimo se fini. Ja bi se osobno ipak suzdržao dok ne dođem do kraja knjige, pa onda komentiram nego ovako, jer to sam probao par puta prije raditi, to nije nikad dobro završilo. Kad ti iznenadi onak, sljedeću stranicu da sam pročitao, ne bi ovaj rekao. Upravo to, i onda reke... Ili kažem nešto upre glupo, onda me gledaju svi ko budalu, i onda rekao, okej. Meni je kasnije kad dođeš, ja sam baš kad sam čitao knjigu, onda sam onak imao, vikao sam milestone, onak, sad je napravila ovo, sad je napravila ono, sad je došla tu, sad je došao ovaj, došli Odisej na brod, sad smo na pola knjige, to ima smisla, ja sad ću odnosno pogoditi, to će trajati. I onda je genijalna stvar, u stvari, su razgovori nje i Odiseja. Jer ono što si ti rekao, kako se ona mijenja, znači ona na početku doslovce, ona dijeta, ona pati za pažnjom, i u početku ona božica. I ta promjena koju govoriš, u stvari ona se počne mijenjati kad počne komunicirati sa smrtnicima. I onda je genijalna stvar kad Odisej priča i u stvari govori šta se zbilja događa pod zidinama Troje, to jest manje bitno šta se događa pod zidinama Troje, nego tko su heroji, tko su junaci i šta tko radi. I to je genijalna stvar kad oni govore borili smo se protiv Hektora. I onda... A rad sam oduvijek smatrala budalostim izborom za muškarce. Što god dobili, imat će samo šačicu godina za uživanje prije smrti. A još je vjerojatnije da će vas stradati pokušavajući. Čujte, ima nečeg i u slavi, ali žao mi je što niste bili u prilici porazgovarati s našim generalom. Uštedili biste nam mnogo nevolja. Oko čega se vodio sukob? Pokušat ću se sjetiti cijelog popisa. Nabrajao je na prste. Osvete, požude, oholosti, pohlepe, moći. Što sam zaboravio? O da, taštinu i uvredljivost. Zvuči kao uobičajen dan među bogovima, rekla sam. Cijela ta priča oko tih heroja, to je dosta onak početak knjige da ona živi među svojim djedovima, spinama, tetkama i slično. Čekaj, ja nisam pročitao do kraja. Da li se ikako veže kasnije na Prometeja? Zapravo, to je njena osnovna promjena u njenom worldview. Kao prvo što je lowest of the privileged, a kao drugo... Prometej je pivot point za kraju koji Prometej se spominje dosta na 2 mjesta u knjizi, ali je hideously good pivot point. Na nekoliko mjesta se spominje. Ne, ali ono gdje je bitno, it's a hideous good pivot point. Prometej je ono što si rekao, znači on pokreće cijelu njenu priču i cijelu njenu transformaciju, zapravo on prvi nekako obilježio, ali ta promjena koja se pokreće u njoj nakon susreta s Prometejem je obilježila cijeli njen život, iako ga ona spominje možda još, ne znam, 3-4, nebitno koliko puta, on je zapravo jedna od najvažnijih osoba u njenom životu i obilježila je zapravo sam kraj knjige. Odnosno njen put kojim je ona
Ja mislim da mi možemo spojlati, jer mi smo sad na book clubu, mi smo pročitali knjigu. Sad, Ko nije pročitao dakle, ona... Samo ćemo upozoriti ljude kada da ugasi da završi knjigu. Da, Prometej je prva osoba, odnosno prvi bog koji je imao slabost na smrtnike. I ona u tom momentu ne shvaća zašto. Zato jer nikad nije upoznala niti jednog smrtnika. Kasnije ona shvaća koliko je to važno i sad opet imam citat, ali stvarno jako dobro, žao mi jako smaram. Smrtnici umiru svakoga trenutka, u brodolomu ili od mača, od divljih zvijeri ili mahnetih ljudi, od bolesti, zanemarivanja i starosti. To je njihova sudbina, kao što mi je kazao Prometej. To je priča koja im je svima zajednička. Ma koliko živopisni bili za života, ma koliko nadareni, ma kakva čuda stvarali, na kraju se pretvore u prašinu i dim. A u međuvremenu će svaki i najmanji beskorisni bog i dalje srkati bistri zrak sve dok zvijezde ne zgasnu. Bitan detalj također na kraju je to ima veze sa Prometejom. Dakle, bogovi su besmrtni. I to je stalno ono što se stalno spominje. Smrtnici moraju biti zbilja fenomenalni nekakvi ono kad se vidi metodija, nego da bi bogovi primijetili. Dedalus, Prometej i ovo. To je Dedal. Oni postaju, smrtnici su igračke u njihovim rukama. Da, ali da bi primijetili i zapamtili smrtnike. Pazi. Oni uzeo se smrtnika i onda ga postavi koji igračku na koncu. To su istaknuti. To ti je Odisej, njega uzima Atena. To ti je Dedal. To ti ima par ali kasnije nešto što je bitno, znači jedan cijelo vrijeme govori o toj bez sebi koji se istakne bez bogova. To je istina, ali zašto, u čemu je kvaka sa bogom ono što je Bernarda pričala, na kraju ti isto kaže, kao vjerojatno kontrakt u tom što si ti rekla, nemam pojma gdje si tu knjizi našla, sjećam se, ali ne znam gdje, ali na kraju same kaže da ona uvijek mislila da su bogovi suprotno smrti, jer bogovi ne umiru. Međutim, onda je tom trebalo kaže da ona shvaća da sad sam to malo prije vidio. Znači, bogovi su upravo, oni nisu suprotni od smrti, oni su mrtvi. Oni se ne mijenjaju. I što se jako dobro vidi u tome da koliko god milenija prošlo, koliko god ljudi se izredalo i šta se god u povijesti dogodilo, bogovi uvijek vode jedan te isti život. I sad je zanimljiva stvar. Prometej je bog proročanstva. Znači, on je jedan od proroka. On je jedan od onih koji vide budućnost. Neki od njih imaju tu opciju. Ima i Kirka, što je jako zanimljivo na kraju ovoga, što se isto pojavio samo 2-3 puta i na kraju ima dosta bitan element. Znači, Prometej je točno znao što će mu se desiti. Njega nisu lobili, on je samo otišao Zeusu i rekao što je napravio. Znači, on se po tome istaknuo da se promijenio. Nije na kraju zaglavio, nije cijelo nešto. Dakle, mutacija gena kod bogova. Ali, također jedna bitna stvar. On razgovara sa Kirkom, pitaju za ime i gledaju. A govorimo o liku koji zna budućnost. Meni je taj dio na kraju bio zanimljiv. Dobro, to je izmjena nekakvih... Da. Znači, on je možda nju potaknuo. On je rekao par stvari vezanih u smrtnike. Kako smrtnici žive. Dan po dan, kako se smrtnici nose s tim da će umreti. Najbolje što mogu. I kasnije Odisej isto ima bio. Kako se nosiš sa ratom i sa svim tim što radiš. Najbolje što možeš. Meni je... Ja ne mogu ovaj smjer, it's seriously wrong. Njemu ne svima, ovo je sfera. Dobro, sad ću ja uvjeti sa feminizam, što čega da se ispušite. Ja ga nisam vjerio, to je dio, to se ne veže. Ne, mislim, ko je Odisej u ovoj knjizi? Odisej je pouzeli 50 pevac. Da je. No, I'm with him. To je. Odisej je pouzeli 50 pevac koji pokušava nakon što je završio rat, doći kući i onda ga još jebu ga i opet ga jebu. Jebu ga po putu. Imaš doslovce citat i onda ga lope. Ja sam živjela u Sparti, ja znam kako izgledaju stari vojnici. Kad zatrubi truba da dolazi sranje, ovi se stepu. Oni se i trči na plažu. On nije PTSP-ovac. To je jedna od PTSP reakcija. Da, gle, jedan osnovni PTSP reakcija, varijanta mi se ne možeš ti Ja bi se ovdje ubacila. Sad, ja opet ću imati referencu na 1000 lađa, ali mislim da je zapravo dobar view.
Penelopa u 1000 lađa ima glas koji pokazuje kroz pisma. Ona piše pisma Odiseju. I u jednom od pisama mu zamjera zapravo onaj trik koji je on izveo da ne bi morao ići u Trojanski rat, gdje je zapravo glumi ludost. Da, i onda su bacali njegovog sina pod plug i jedina. Da, postavili su sina pred plug, ispred njega i sad on ako glumi da je lud, ići će na sina. On sad kaže, ja nisam mogao tu ništa i kaže i Kirka, kakav gorak paradoks, pomislila sam kako bi zadržao sina, morao ga je izgubiti. Tu se Kirka slaže sa Odisejem. Međutim, Penelopa tu pokazuje zapravo da Odisej ipak ili nije toliko mudar ili ipak voli taj rat u koji ide, a to je zato što mu je ona tu zapravo spočitnula da je i dalje on mogao glumiti tu ludost da je htio ostati dosljedan. On je zapravo mogao krenuti taj plug na svoje noge, učiniti sebi zapravo tjelesnu štetu, ali opet bi prošao bolje nego da je išao u rat i 20 godina bio bez žene i sina. Evo, replika, Mirko. Znači, u Kirki postoji velika razlika. Znači, Kirka priča s Odisejem i Odisej priča o Penelopi. I ono što skužiš od Odisej uvijek traži skriveno značenje, uvijek traži više slojeva, uvijek traži jedno. On je miljator, on je prevarant i on uvijek gleda da drugi rade iste stvari. Isto. Samo što on pametni ljudi. I kad je on odlazio, i ono što Penelope kasnije priča sa Kirkom, kaže, gledaj, on je odlazio, on je čekao da ode, jer je rekao, Agamemnon je najgori general koji sam vidio, ali ovo je prilika za stek slavu. I kad je rekao, čak i ovo sa sinom su znali da će pokušiti, mogu da nešto pametnije izmisliti, ali je rekao, neka misle da sam blesav. Jer to sa plugom je kao jako prozirna fora i kad dođe na bojište, svi će reći, nije on toliko pametan, možemo pokriviti njegove trikove. A on je u stvari radio zbira, on je tam doslovce sve njih izmuljao i izobrađivao. Ja ne znam, kako usred book cluba o Kirki, mi već 10 minuta raspravljamo o fucking Odiseju. Zato jer ste navodno suprotnih mišljenja, međutim ja mislim da niste. Zato jer je potpuno logično da čovjek živi za taj rat i da hoće steći tu slavu i da jedva čeka tamo gdje će izbiti neki sukob da on ode, ali istovremeno želi ispast vjeran i odan muž pa će napraviti onaj trik koji hoće. Jedni će se zagovarati za to, drugi neće, međutim ono što ja mislim je da sasvim je logično da se i takvom čovjeku dogodi PTSD i da pukne nakon nekog vremena. Ja sam sad 10 minuta zapravo razmišljao o tom kad si rekla da mu zamjera i razmišljam o svojoj mitologiji, a pojma nemam koje mu zamjera. I onako vam sam da si pravično. Muza mjera. Da, ovo je kad si rekla, da, ja čekam da ti potegneš taj dio feministički, jer da, definitivno se tu vidi taj njen obračun, ono što smo to vedali prije, taj obračun sa ostavljenim položajem žene u grčkom mitu. A recimo i ovaj razgovor je skrenuo nazad u centriranje muškarca, because 10 minutes about Odysseus, koji je koliko strana knjige? I don't really give a fuck. Šta je Odisej naučio Kirku u ovom romanu? What the fuck does she come out of? Actually, yeah, she does a lot. Yes, well, can we discuss that? Da. Fucking apsolutno. Mada prije toga moram spomenuti da ovako je meni... Prestaje biti vampir. Nakon Odiseja Kirka. Because? Objasnimo. Svi bogovi imaju vampirske trejtove. Ali svi. Bezvremeni su, ne osjećaju protok vremena. Ok, dobro, tu je sad i struktura teksta tako kakva je, mitologija, epic thing, ali Kirka do trenutka Odiseja, koji u njoj budi actually povezanost, pravi kontakt, gdje ona prvi put, nakon potpune izolacije, nakon pokušaja kontakta, odluči ući u kontakt sa drugim ljudskim bićem. Ona s Odisejem prestaje biti u kategoriji bezvremenosti, jer je postaje bitno da li je to još jedan mjesec ili još jedna sezona, koliko će on ostati s njom. I do tog trenutka protok vremena za nju u tom trenu prestaje biti vampir lik
čitaj događaj XY bez ikakvog razmaka i u tom trenutku događaji za nju postaju vremenski vezani. O tome se radi. I ono što Odisej potiče na razini fabule i njezine promjene kao lik je to da ih uvremenjuje. Ona prestaje biti vampir. I u toj priči ona teži prema svojem kraju da postane ljudsko biće. To je kontakt s Odisejem. Ne. Vrlo jednostavno ne. Sve što si dao Odiseju je bilo Dedalovo. Ne, da nije bilo Odiseja. Dedal bi sailed through and she wouldn't give him time. Zaboravila bi. Jer je već počelo. Bio bi samo još jedan događaj. Da. Dedal je napravio pripremu, a Odisej je napravio finalni okidač koji je... A to znaš po tome kome je rodila djete? Da. Jer je to ipak mitologija. Ne možeš se otrnuti od mita i predrasude. A poanta priče je da žena mora roditi i postati majka, jer majčinstvo je ono što bogove čini prolaznima, jer to u tom trenutku ona vrlo jasno na svoj immortality, odnosno besmrtnost, dobiva smrtnost i prolaznost svojeg potomka. I onda zbilja bilo svaku godinu. I svaki trenutak. Da. I odlučuje se na kraju da je rađe brojati trenutke nego živjeti od događaja do događaja. I to je tragični, to je tragični moment kojeg se nismo uopće dotaknuli u Kirki, ali Kirka je zapravo po toj postavci tragičan lik. Gdje ona odustaje od jednog, ajmo reći, ljudskog, mislim, tragična je postavka iz pozicije čovjeka koji gleda na Boga. Gdje Bog odustaje od svoje apsolutne moći, jer ona ima apsolutnu moć, i onda dolazi do toga da se predaje iz besmrtnosti u smrtnosti prolaznost za ono što svako od ljudi potpuno normalno poznaje kao nekakav dio života. Jer je njoj to strano i toliko vrijedno da je spremna da završiti svoju egzistenciju zbog toga. Ali to nije zbog Odiseja. Ajmo se vratiti nazad na romantiku. Ne, Odisej je okidač. Ne govorimo o Odiseju kao o liku, nego govorimo kao o plot device-u. Tu Odisej uglavnom radi ono što Kirka radi svim ostalima pričama. Meni je zgodan dosta, a ovdje ću se naći vrlo usamljena i sad mi fali i Endrehica i Srebrenka i još žena. Ne, zato što na razini na kojoj I can pivot from barbarism to feminism. No, but you presented niz događanja nakon Odiseja i Kirke iz muške perspektive, fine, gdje je meni cijela ta linija radnje išla in parallel kao jedna žestoka metafora majčinstva, postpartum depresije and raising a child on your own. I o tome ona jako je vrlo modern. That's the beauty, ali to je ljepota tog teksta i jedno i drugo je prisutno. Apsolutno je prisutno. Ona baš piše o tim mukama. Da. I ona kaže, sjeća se kako je Odisej pričao o Telemaku, koliko je Telemak bio divno, krasno dijete, bla bla bla, i kako je bilo dovoljno da on njega digne i da on sad prestane plakat čim mu se i naravno vrati. A onda nakon toga ona kaže za Telegona, a onda Kirka kaže za Telegona, on je dijete kako sam ja zaslužila i kako meni očito u mom životu valjda treba. Apsolutno. Da, i meni. Baš čekaj, po čem si ti zaključila da imaš grozno dijete? Zašto? Ne, ona je... Meni se samo sviđalo to što, kuć kad sam prešla preko toga, fuck that shit, nitko ne zaslužuje tako dijete. Mi je bilo super to što kad se maknem korak dalje i čitam to, and she's a fucking goddess. I još uvijek ne može handle fucking toddlera. Da, ali ona vindicated! Ali že unatoč tome što ona boginja, ona biva silovana, ljudi. Njoj se događaju, baš to ono što sam rekla na početku, njoj se događaju horori. Yes, but it's nice. Tome što je boginja. And then she went, you pig. Da, ali tu nije nice. Biti jednom
silovana nije nice. Nisam rekla da je nice. I went, she went, go pig. To ti je ona priča da se vratimo. Koji je kasnije ušao u taj svijet. Male, pig. Da. Gle, to ti je isto ona priča koju su pričali kad je neko rekao da, Carrie Fisher, ne? Kad je rekao da jednostavno nije mogao gledat kao idol svom djetetu, zato je hodala okolo zlatnog bikini. Onda ona rekla, da, recimo šta sam napravila frajeru koji me natjerao taj zlatni bikini. Ga je predavila lancem i ti svih spalje na zemlje, ti promijenili su pol planete za divnu zemlju toga, ne? Tako da ona ima isto tu stvar. Da, njoj se događaju, ona je pripremila se, podcijenila je ljude i dogodilo je se sranje. To je činjenica, ne? Ona čak kaže da u jednom momentu i pustila da je se to dogodilo. Ne samo to. Ona sama u jednom trenu preuzima odgovornost za dio priče gdje doslovce dođe i kaže nisam vidjela šta se događa. Nisam mogla razumjeti što se događa. Nisam imala iskustva, a nakon toga kad sam saznala, sam još i dalje puštala. Jer u tom prvom dijelu ona je usamljena i ona se želi svidjeti smrtnicima. Sve ove njene najade, koje dolaze problematični kćeri. To je gosto. Da, taj dio kad je ona postala skladište za problematike kćeri, to sam razmijela. Ja i to bilo baš to pomijeti. Ne, meni nije zapravo. Meni je bilo odlično, zato što onako, to su već žene koje misbehevaju. Kužiš, why not? Ono je kao čistilište, kužiš, kao popravni dom. A ja nisam tako shvatila. Ja sam shvatila to kao onak, ne znamo šta bi s njima, ako ih iko može ukrotiti, onda je to ova. Pa s njene strane sam shvatila i tko će ih uključivati, let them fucking be wild. Samo jedan Gle, ono što meni tu fali u toj priči, zašto je to meni bio utterly total fail, je bio da tu nema dionizijskog elementa. Mislim, bili ti orgije. Ne, bile su orgije, ali bez nje. Jer su ove otišli u šumu i vratili se i točiti. Nima ni jedne crtice toga. Ima Hermes je to. Hermes je sve isti. Come on, it was hinted. Okej, to nije to Što bi htio grafički dio poglavlje, toga ne znam grafički dio poglavlja, ali da, Hermes stoji. Ali opet oko Hermesa i nje, to je užasno meni zabavan dio. Odnosno, nije mi zabavan, nego je Meni je baš zabavan. Zato je on totalno dijaboličan. Ne. Hermes meni nije nimalo dijaboličan, meni je Hermes neobični prosječni vesel. Pizda koja se zabavlja na tuđi račun. A onak, seriously. S tim da je to pizda koja ima pristup svemu, za razliku od svih ostalih koji nemaju pristup svemu. On je jedini koji može stići na njen otok. Ne, on je jedini koji može svuda. Da. Bilo gdje on može doći, jer on je jedini vlasnik i mora može doći bilo kuda. Dakle, u toj priči, onak, you cunt, you unbelievable boredom-driven cunt. Onak, i to je sažetak Hermesa i taj pivot point oko njega me totalno kupio, a još ljepši dio mi je da ona dođe, skužim čemu stvari i onda ona iskoristi njega, jer je on njoj zabava koliko njoj treba. I to je dio priče koja je ono nekakav njen razvoj od tog početka pa do kraja, gdje postaje na kraju čovjek koji mi je predivan. Morala je proći cijeli put od točke nitko je ništa, koji se pokušava svidjeti svima i dobiti dio utjehe, milosti, poštovanja, vrednovanja bilo čega izvana, preko točke ja iskorištavam druge, do točke ja vrijedim, ja sam ja, i onda na kraju do točke to sve skupa je nebitno, imam mogućnosti izbora i biram ovo, jer ovo je ono što je meni bitno. Jer to mi je nekakav pivot point kroz još jedna sličica i nekakav trag nje kroz cijelu knjigu, tako da ono, Hermes mi je tu totalno super element na ovom putu koji je ono, oh yeah. Okay. Ja nemam ništa protiv muških likova, zato što kroz te muške likove susretne. Ali ne pričam više sad samo o Hermesu, pričamo o svim muškim likovima koji nju na neki način isto oblikuju, ona se tu stvara kao takva.
to je meni super i zato bih ja ispominjala te muške likove, nemam potrebu ih izbjegavati. I Ed je tu jedno njeno veliko razočaranje, onaj najmlađi brat koji se... Ed. Ali meni nije bilo dovoljno priče o Dedalu, pa ja bih molila da se sad malo vratimo na Dedala ako može, odnosno na njenu ljubavnu priču sa Dedalom. Kako ste vi to doživjeli? Jer mene je to jako taklo. Baš me taklo. To je možda najljepši dio u cijeloj... Kad malo pogledaš, s kim ona razvija veze? Gdje ona zbilja, gdje je vezana... Smrtnice. Da, smrtnike. Ali u početku se veže uz Lovka. U fazi dok je on čovjek koji živi od svoje vještine od ribarenja. Ona se veže uz Dedala koji je isto čovjek koji radi stvari, koji živi od svoje vještine i od svoje volje. Ona se veže uz Odiseja koji isti. Znači svi su oni, njihova glavna crta je da oni su vješti u nečemu i za to trebaju se potruditi ono što oni kažu stvari njihove volje. Isto kao što je ona. Znači to su ljudi poput nje. Jer ona je baš rekla vješćarenje to nije, počelo je tako da su jedine vještice koje zbilja imaju moć da to sami shvate i da su talentirani, da su bili to 4 braća i sestara, znači Perse i od Heliosa. Pirkine mame. Znači da, Pirkine braća i sestre. I to se točno vidi njihova, kako je ona njih razdijelila. Oni koji su se potrudili, koji su se mučili, oni su radili fenomenalne stvari. Njena sestra koja je bila ona, koja je bila ljena, koja se nije dalo, ona nije ništa napravila sa tim vještičarima. Njih drugih troje, oni su zbilja napravili gadne stvari. Tako da na kraju, ona čak spada možda među najjača likova od svih njih na kraju, jer ona doslovce, znači 16 godina je Atenu i sve ostale bogove držala iza svog otoka. Ona je jedina pokupila Trigonov rep. I to je jedini razlog zašto je otac na kraju se išao i rekao, sad mi više nije sram kad pričaju o tebi nakon svih... Ne, ja to uopće ne vidim na taj način. Stvari koje si napravila. Ne, ja to uopće ne vidim na taj način. To je varijanta u kojoj ona od mlitavog puhala, koja je podložena svima, konačno learns to play the game. Da. Znači, ja sam shvatila da je ona slow child, the slowest child. Imaš dvoje braća koji su sami skužili šta rade, sami skužili šta imaju, worked at it, did great things. Imaš jednu ovu koja se jebala živo za sve i onda imaš nju. Too fucking slow. Too fucking slow and self-unaware to get any place. I basically, od Prometeja preko brata to getting stuck on an island, she don't change, she don't realize anything. Ona sve svoje muškarce u principu ne koristi za ljubav. She ain't in love with those dudes. Ona je imala svoj prvi interni pivot moment, oh my god, the world isn't exactly as I see it, kad ju je, for lack of a better word, izdao brat. Okay, so emotional connection fucked up. Let's see if we can repeat this a couple of times and see what new I can learn. Meni su to sve njene veze. Ribarenje, we learned how to do humans. Dedalus, we learned how to love a child, how to have sex, how to make things. Ajmo to primijeniti na ono što imamo doma. Odysseus, let's see how to fuck people over, change the perspective. Budi trickster. There we go. Ne mislim da se slažem s tobom, ja nisam pročitao ovaj dio, ali nisam ovo što ste ispričali, Ne, ali pogledaj s kim ona na kraju završi. Ko je Telemach? Telemach je jako zanimljiv lik, zato jer je okarakteriziran kao površno, ajmo to tako reći, moram napraviti disclaimer da me sad svi ne napadnete ovdje, ali kao slabić. Koji zapravo okarakteriziran je kao slabić, a zapravo to uopće nije. On je jako odmjeren čovjek koji je svjestan iz svojih nekakvih prednosti i mana i zna kojim putem želi ići. Telemach je idealizacija. Telemach je idealizacija grčkog muškarca. Ne samo to, nego idealizacija onoga što ona želi biti u životu. If it lines up, he is the one who is most self-aware. On potpuno zna što je. Na psihološkoj razini da, ali u razini uloge on je idealizacija grčkog muškarca. Sve priče i svi mitovi Grčke i Rima
se vrte oko toga na koji način sve ljudi mogu failat i da su bogovi zapravo jednako tako grešni, a to je iz kršćanske perspektive. Ok, ajmo onda ovako ali Telemac je idealizacija. Dobro. On je čovjek koji će reći ne bogovima, ne želim više od onog što imam, moja ovca i koza su mi dovoljno Ok, ajmo onda ovako, zašto je još jedna snažna... zašto je još jedna snažna žena izabrala... Zašto je još jedna snažna žena izabrala Telekom? Ajmo pričati o Penelope. Zbog ovo što ti je Mihajla rekla, zato jer on psihološki je dao njezin. A ja sam moram ići na recami. Na koji način je Telekom... Ali u ovom... U Kirki ne, ja sam pričam o Telegonu i Penelopi. Ali u Kirki Telegon i Penelopa ne završi zajedno. Tako je. Ovisno sada koje mitove gledaš, u nekim verzijama mita se oni kriss-crossaju, ne? Da. Znači, Telema, se bolje ovo to porkap čisti. Swap, ovako sam ga to nazvao. Ali uglavnom, Kirka i u nekim mitovima Kirka i Penelope zamijene sinove. Jer u mitovima ona dođe na otok, ja sam letio na par točaka, Telemach i ona dođu do Kirke, i to je cijeli ovaj dio Telegoniji. To je taj izgubljeni mit za koji se zna da postoji, jer ga spominjao, ali je negdje nestao. Međutim, u nekim dijelima mita oni ostanu zajedno, u drugim mitovima Telegon ode negdje dalje. Tim da čak i ovaj dio sad, taj kraj knjige kad završava, to je u stvari jedini, on je više reći neprecizni dio prave mitologije, zato jer u tom dijelu se, ne znaju se grčke priče, ti mitovi su izgubljeni, i zato postoji nekoliko verzija koje su valjda svi stručnici i povjesničari nagađali, ona je odabrala jednu od tih opcija. I u ovoj opciji, u Kirki, znači Penelope ostaje vještica sa Jaje, Telemach odlazi i osnivati grad u Italiji. Ne bi li pazio Penelopejanci, državi. Back to your original question, which was? Zašto je Penelopa možda odabrala Telegona? Znači, to je bilo pitanje koje sad Mirko... I was gonna go younger man, big dick, mislim. Što mu je problem? Za obje! Because you would, ali dobro. It's me, ja bih tako učiš. Ja što I tu se vraćamo na one bakanalije koje što ti htio. A jedin mi sad da ne ovo što. Sad je prvo izašla van, da. Meni se sviđalo i backdoor promicanje poliamorije. Odise dođe, provede godinu dana sa Kirkom. Isto Bože, Odise oženio, god je bio tudi nekog ženio, da, to je čisto. No, but, you know, later on, njih dvije se dobro slažu. No, on je mrtav. Pa nema veze, i da nije bio mrtav, I don't see the two of them not getting along. Da. Ja ne mislim da je to otvaranje priče iskreno, evo, možda sam ja samo dosadna. Ali zaista to nisam tako doživjela. Zašto? Nema nikakve ljubomore, nema klasičnog dramskog momenta u kojem se njih dvije svađaju pa shvataju. Ali kako bi ih bilo? To su dvije zrele žene koje su prošle čudesa, okej. Ti upoznala žene? Molim vas, kužiš. Ja ne ulazim u to. Ne, znači tehnički, molim te završiti što si htjela reći, zanima me ko će to otići. Ne, počela glava, ja. Ne znam, Vrš popit vode. Vidiš se ostavilo, ali... To je alkohol. Ja stvarno nisam vidjela tu nakanu, odnosno taj slobodni prostor da se možda otvori, odnosno ostvari ta nekakva... Ne, stavi. Ne, samo se tiče replika. Vrlo si agresivno digao ruku i ona ostila u mojoj više. Samo ti izvoli. Ovo je sfera. Ja mislim da dižeš ruku. Možda moje mišljenje nije toliko bitno da se uopće iskaže tu, ali ono što sam zapravo htjela reći da mislim da su se samo sfrendale, ali na onoj najiskrenijoj ljudskoj razini, jer su obje provele dovoljno vremena s istim čovjekom, ali taj čovjek nije bio svetac. I obje su doživjele
puno nekakvih stvari od njega koje možda nisu trebale, možda nisu željele, možda su željele pa su... Antika je krivo doba za traženje svetaca. To je dolazi kasno. Tako da ono, mislim sam da I jedna i druga znaju da on onak sa ženom u svakoj luci i njih dvije definitivno nisu jedine. Znači, ako se žele poklati, imaju između svoja dva otoka, imaš 3-4 druga. Ajmo ovako, Mihajla je jako dobro postavila ovu priču da se Kirka traži i to je odlično. Hvala što si nam to najavio. I mogu ja sam to možeš? Dakle, Kirka se cijelo vrijeme traži, ali Penelopa je ta koja čeka i koja se kroz to svoje čekanje zapravo isto otkriva neke stvari o sebi i o svojim sposobnostima, mada ja mislim da je to ona itekako svjesna u startu. I ona mi se tu čini zaista zrelije od Kirke. Ali obje su dovoljno zrele da se mogu na toj jednoj vrlo primarnoj razini zapravo poistovjetiti i sprijateljiti. I da se ne doživljavaju kao nekakve, kao konkurencija naprosto. Obje su imale svoje vrijeme sa Odisejem i obje su zapravo jedna na drugu utjecale kroz nekakvu njegovu priču. On je pričao o Kirki i o Penelopi. Penelopi je naknadno pričao o Kirki. To nam Penelopa vrlo jasno kaže u Kirki. Ali... Meni je taj dio oko njih dvije koji... Dobro, dio ti je to... Da li je roman? Je na stražnja vrata. Ne, mislim da je to kategorija u kojoj ne bi to čak nazvao ni to, nego bi to nazvao stvarnim ponižavanjem onak ženskog roda. U dobrom starom grčkom stilu. Da, ja ne znam. Čekaj, nisu se očerupale, nisu se očupale oči zbog nekog frara. Ne kuži. Šta je ponižavanje? Ne, to je klasični grčki, brutalni patrijarhat koji se potpuno podrazumijeva. Naravno da se neće očerupat oči, naravno da se neće... Za očekivati. Mislim, to je potpuno očekivana, normalna i prirodna reakcija. Ošao čovjek kurat, izjebo tamo nešto, napravio djece koliko treba, to bom potrpila, vratili se u redu, Boga zdurala. Ali ti sad pričaš o Odiseju, ono što ti je Mihajla zamjerila. O Penelope. Perspektivi. Ne, pričam si sad iz point of view-a kako muškarci vide priču kako je ispričana u grčkom mitu. Ja pričam o tome koja slika je nametnuta ženama. Ne, nije. Nametnuta je ženama, zato što ti tako pričaš, žene to ne doživljavaju tako. Ali oni su izabrale tu priču. Danas ne, apsolutno ne. Ali to je bila norma, to je norma koja se nametala kroz pun kufer vremena. Ali ono čemu mi pričamo je šta su one radile nakon toga. Ja sam rekla da je profuravanje polijamorije, to što se one tako dobro slažu. Onda je ona rekla da su frendice. Ja se ne slažem da su frendice. I thought they were wary of each other kad su se družile. Pa dobro, drpali su se sigurno, mislim da je sve samo ne eksplicitno opisano. Pa dijele kalački stan. Okay, are we the only ones who caught that? Dijele posebni, jedinstveni, just one of a kind, tkalački stan, na koje obje imaju fetiš, jer je jednostavno savršen. Come on! Ja sam shvatio to samo kao on je bio... Dobro, da se vratimo na priču. Da li zapravo... Možete još malo objasniti? Da li objasniti? Ne, ali ozbiljno, znači vama, hoću da stavim kalački stan, ali vama odnos njih dvije nije... Ne, ja ga više doživljavam kao sestri. Ja uopće nisam došao... Znači, nije mi sestri. sestri. Možda su jedna oko druge, mislim... Ne samo to, nego je kategorija toga da imaš eksplicitni moment njih dvije koje su prošle identično fucking traumu životnu. Aha, dekreten. Dobro? Da, pa... Ne samo dekreten. Ne samo dekreten. Daj pogledaj tko je Penelopa. Penelopa je žena koja se cijeli svoj život pokušava držati ideala prostora vremena i države iz koje dolazi. Penelopa
je Spartanka. Yeah. Spartanke su snažne žene koje drže 4 kuta kuće i koje služe obitelji. To da li će muško i što će muško je potpuno nebitno i ne tiče ih se dok god isproducira djecu. Točka. End story. He has his due, koji je takav kakav je unutar društvene strukture, ali ona je gospodin Bog. U toj priči, ono što je Odisina njoj napravila i u koju poziciju je on nju stavio, je točka da ona ne može ni na koji način to postići. Nikad. Ni na. Kako ne može? Čekala ga 20 godina i svake godine mu je u znak vjernosti podarila jedno dijete. Kriv, ne nije. O tom se i radi. O tom se i radi jer nije. Ti nisi ovo ulovio. Ne, čekaj, stani. Postoji dio koji je Kirka. Kirka je Bog. Da, she's not the guy. Yeah, she's the lowest of the privileged. Ona je Bog. Vi ste zaboravili one sluškinje. Vi ste zaboravili onih 12 sluškinja koje je... Ne, ovo nema veze s tim. Ima veze s tim. Da li je ovo, jer meni je ovo kak je krenulo, kak je roman krenuo, je roman o odrastanju. Samo je. To niko nije spomenuo do sad. Lajmo s going to smo skrenuli u nekom... Da, svaki uzmemo se. Reći smo spreo. Ne, ja sam baš mislila reći bildu uz romana. Jer ono što sam ja vidio na početku, pogotovo iz njih 4 siblinga, da su oni nenasilna titanomahija kako je bila u ovim Titanima. Ne taj način, znači ovo je bila Prometheus induced, nenasilna preobrazba tog njihovog društva kroz njih, jer su oni krenuli u nekakvu ljudsku preobrazbu kroz svoje, i to se najviše reflektira kroz Kirku, ne toliko kroz njene braće, oni su moćni, recimo, braće i sestre, ali tu izgleda kao nenasilna titanomahija koja će se dogoditi. Ja ne znam što se dogodilo na kraju, ali tako je izgledalo na početku. Se me zanima da li su oni transformirani, očito jesu djelomično kroz ta ljudska iskustva, i to je bila ideja, ali da li jesu oni zaista kao bogovi, da li to alternativni stream titanomahije nenasilnog tipa? Ne, Ne, ali je totalno dobra. Da, jako je dobra ideja. Ali to si odlično ubrao, jer je to huk koji se cijelo vrijeme provlači kao titanomahija, je moment na temelju kojeg ona dobiva svoju slobodu odluke. Ok, to ima... I taj dio provlačenja, jer taj dio provlačenja, power struggle i na kojoj razini ona počinje igrati do potpune nule i krpe i otirača, do točke da se zajebava doslovce sa Zeusom i svojim ocem i kaže buraz, a sad me počeši ovako srednjim prstićem, jer ću ja tebi inače učiniti sve i svi ćete plakat i svima će vam biti grozno i onda ćete vam biti još groznije, a kad završi, vi ćete fucking jadni. Jer se žena naučila actually upravo ovaj dio kroz odrastanje, a da uhvati tu poziciju moći da dobije ono što hoće. A titanomahija je dio tog subplota koji je antički, eksplicitno prikazano ovdje, što se nikad ne događa u Gustavu Schwabu, što se nikad ne događa u redacima antičkih mitova. Jer onaj dio eksplicitne grozote međubožanskih odnosa je toliko lijepo opisan, za razliku od Gustava Schwaba koji je 1800x, gdje se idealizira u romantičnom smislu bogove i antičko doba, do ove točke koje je današnje doba gdje je to nekakav, ajmo reći, realizam ili što god, ali ideja je ajmo sad biti dodatni, prdevi, ružni i zli. Tako da taj pivot point je totalno super u načinu pisanja i prikazivanja, ali u dramatskoj strukturi ona titanomahiju vrlo dosljedno koristi upravo za to. Jer se provlači od početka do kraja i služi za njezin razvoj kao lika. Da vam to ima smisla? Ima. Znači, čim je Tihomir spomenuo to kak je posložena priča sa tom četvero braće i sestara, koji sad kao
su stvorili, zapravo razvili te moći. Ne smo alternativni nekakav stream. Da, zapravo bi mi to bilo sasvim logično da je to otišlo u tom smjeru, ali nije. Ali opet, s druge strane, je dobro zapravo hitao titanomahiju kao takvu, kao nešto što se zapravo provlači. Da, ali čak meni ti više moderni bogovi više smetaju od Titana. Znači ovi... Pa Zeus, Hera, Afrodita, Atena, pa oni imaju, to su dječica u jednom pijesku. U jednom igralištu od pijeska sa kandicama i sad se to ljuti kome je ko dao šta i ja mu usudio. Ona je odrasla, ona je odrasla i ona je bila odrasla, ali još uvijek odrasla. I ona se previše nije mijenjala. Da, ali oni se nisu mijenjali. Znači, bogovi se ne mijenjaju, to je stvar, bogovi su nisu kontinuirano. Ali najbolji dio tog prvog dijela, kako sam pročitao, je zapravo koliko je dobro prikazana kao completely empty vessel. Da, i onda, kroz susret sa Prometeom, ali i svojeg statusa, je u biti dopustila si taj ogromni upliv iskustva koji je promijenio. Stari bogovi nisu bili takvi. To je pokazano. Jesu, ali jesu. Samo što imaju više iskustva. Pazi, stari Grci ih nisu smjeli takvim da vrati taj mikrofon na sredinu. Od koga je potekla Kirka? Od Helija. Helija je stari bog. Titan, da. Tako je. Titan. I zapravo... Yeah, he's a cunt. Ali on je isti kao novi bogovi. Isti je. I to ona kaže, znači stari novi bogovi, svi su isti, svi su kao svoje mjesta. Ajmo napraviti sad malu distinkciju između iskustva i moći, jer ono što ti bogovi imaju nije iskustvo. Jer to je iskustvo između njih, a iskustvo zapravo imaju ljudi, jer se oni cijelo vrijeme mijenjaju. Ne, super, sad si me vratio na ono što se događa kroz knjigu. Njezin izbor na kraju je da bi postala savršena i da bi bila išta postojen čovjek. To je zapravo jako utješna misao. Pa mislim da, to je onako mazine po glavi. Znam da ti put it like that, da, to je mazine malo po glavi, ljudi su iznad bogova. Tako da ta poruka je onak malo nje. Ne, ja to ne čitam kao onu varijantu. Nije napisano na taj način, ali... Ono što ona dolazi je, ona postaje svoj pravi ja, true self. To je ono što Telemach već ima. Nema stoji, gle, ali... To je znači Telemach jedini koji to je... Njezin razvojni i životni put je taj da su ljudi više od bogova. To je poruka knjige, na toj razini. Jer ona bira ljudskost iznad božanstva, da bi bila više i osjetila i živjela više. Možeš birati između, s tim da moj onda napraviš razliku između puste, ali beskorisne moći i onoga iskustva i života koje će ona dobiti time što će... Stoji. Jer ono kako je ona pokazana na početku i kako su bogovi prikazani je upravo to. Pusta beskorisna moć. Da. Citat! Ajde. Dakle, našla sam jedan krasni, kad je ona zapravo izvela ultimativnu majčinu žrtvu, tražeći onaj Prigolov rep. I sad kaže ovako, osjetila sam pomicanje struja, zrna pijeska šaptala su dodirujući se. Njegova krila počela su se uzdizati. Tamo oko nas obasjavao je oblak njegove pozlačene krvi. Pod mojim nogama ležali su tisućljetne kosti. Pomislila sam, ne mogu više podnijeti ovaj svijet, ni trenutak više. Onda dijete stvori drugi. Kliznuo je u tamu, povlačeći za sobom zlačenu vrpcu. End of quote. To je zapravo cijela ta priča i cijela ta njena transformacija. Ona zapravo želi za sebe stvoriti nekakav svijet koji će njoj biti ugodniji, pa makar u njemu bila i smrtna. To je ono. I sad se vraćamo na tu utješnu misao, što ne mislim da je nužno tako kadli po glavi, kako si ti rekao, mislim da je to zapravo bitno, jer mi ljudi se, ako nisi znao, jako teško nosimo sa gubitkom i sa smrću. Ovo je nešto što je zapravo jako... Ja se dobro nosim za svojom smrću. Ona je skurac za njih. Ona je skurac za one koji umri, jel? Koji su blizu nas. Da, prije nas. Tako da, u biti se jako dobro nosim sa smrću. I don't wanna die! Dobro, prije tebi si okej.
Ali stvar je u tome da smrtnost nije toliko bitna. Ne, smrtnost je jako bitna. Ne. Ekstremno je bitno. Mijenja perspektivu, ali u konačnici je bitno ono, znači ono što je ona rekla, njeno pravo ja, da se ona može mijenjati. I ona stalno govori isto na jedan dio, da ona nikad neće doći do u had. Nikad neće vidjeti te ljude, neće vidjeti one koji su joj bliski, jednostavno će ih zaboraviti i ode. Znači, to su svi njeni koji su bili bitni. A su bili smrtnici, kako je rekao, ne? Zato su oni bili jedini koji su se normalno razgovarali, jer nisu, da. The train of thought left the station. Misliš li da je to uvjetovano samo time što je netko tu stalno, uvijek, i ne mora zaslužiti tu jednu bitnost u svom trajanju? Pitam te... Sad se dolazimo na pitanje smrtnosti i besmrtnosti. I dođemo na Douglasa Adamsa, koji je rekao da besmrtna bića znaju, oni koji se rode besmrtni, oni znaju kako se nositi sa tom svojom besmrtnošću. I onda pogledaju onoga infinitely unprolonged one tipa, koji je postao besmrtan zbog nesreću u Labosu, i on je u stvari u totalnoj komi, ali završava sa super planom, gdje čovjek u početku živi tako da ulaže u dugoročne investicije, dobro se zabavlja i jednostavno svi ostali umru, on živi sve oko sebe i onda u dosadnje, on ne zna što radi sa svom besmrtnošću. I onda ide ono gdje super priča gdje čovjek odluči abecednim redom uvrijediti sva živa bića u sebi. To treba čitati Hitchhikera za to. Ovdje je priča drugačija. Bogovi su ti koji se normalno nose sa svojom smrtnošću i sa besmrtnošću, da, sa nedostatkom smrtnosti, ali oni to uopće ne primjećuju. Znači, ta priča... Ne, krivo. Totally right. Znači da se oni uopće ne nose, točka. Oni jednostavno bivaju i oni jesu i oni, to je faktor za koji oni ne imaju pojma. Što je bilo originalno pitanje? Zašto ovo? Ali često ti kad gledaš ove... Roman tok misli. Ošo. That train also loves the station. U našim nekakvim motivational quotes koje često čitamo, vidiš ih na Facebooku. Ma joj, ne mislim. Čekaj! No, please, stop. Čekaj, možda ima neki dobro. I love the quotes. Ajmo, pričaj. Dakle, Jana Boca Sport je, da, i mislim da je čak i Oscar Wilde nešto u tom stilu rekao, nije poanta bivati, nego je poanta živjeti. U smislu iskoristiti to vrijeme koje imaš, da ti bude najbolje moguće da ostaviš nekog fucking traga na svijetu. I to je zapravo sve ovo što tu priča, samo nije motivational quote, nego je motivational roman. Šta je bilo originalno pitanje? Zašto smo na besmrtnosti? Why is it relevant? Other than the plot. Zato što je onda ona ispala kao ideal savršenstvo života, kao kad si smrtni čovjek, a ne besmrtni Bog. Zašto je ona uopće izabrala smrtnost? Osim svog sina, to je onako uvjetovano. She chose to feel. Ne, a ono što sam ja stavio kao kategoriju je da čovjek da u ovom plotu ovako kako je postavljen, ljudskost dolazi iznad božanstva. Pa je, zapravo je Božanstva su... Nisi kupljen. Ja bih rekao da je sljedeća stvar. S tim ja imam osjećaj da ima tu jedan moment još, ali da ne mogu da mislim. Ja bih rekao da ti ono što on stalno govori isto, znači, bogovi nemaju neki izbor. Bogovi nemaju supstancu uopće u ovom slučaju. Da, znači, bogovi su nekakvi ideal. Ideal se ne može mijenjati. I ono što neću vjerovati, ekipa je napravila znanstveni rad na temelju Marvel Endgame-a, kako se koji heroj nosi sa onim Thanosom i Snapom. Znači, Thanos, Mad Titan, poveznica da niko ne bi rekao da se bez veza. Frajer napravi Snap i Paul Stammer nestane. Službeno glavni... Erased out of existence. Glavni junaci, znači Avengersi, su izgubili, to je prva polovica filma. Naravno, moraju dobiti jednu vodu. I onda imaš njih godinu dana kasnije kako se oni nose. Iz nekog razloga Škvadra je tu našla da svaki superheroj prolazi one stage of grief. Razgovor sa strane, googlajte po internetu, tam to ima. Stvar je isto bio kad su razgovarali kako se ko nosi s tim, svako se promijenio na neki način. Osim Tora. Thor je bog, Thor se ne može mijenjati. Jer Thor je, ono što bi se, bogovi su ti... Postulat. Tako nešto, da.
Konstantni. Oni su konstantni, bogovi se ne mijenjaju. I to je upravo ovdje bitna ta stvar. Ona ako želi napredovati, ako želi bilo šta od sebe napraviti, ona se mora promijeniti. Ako se želi promijeniti, mora izgubiti taj svoje božanstvo. Ako gubi božanstvo, glavna karakteristika božanstva je besplatnost. Da li je? Ne, ona mora postati nešto drugo. Mora postati nešto drugo. Besplatnost je jedna od tih stvari. Ti kad si, to opet sad dolazi na filozofski dio besplatnosti. Bogovi su sve, mortals are not. Da. Znači, Bog mora ali izabrati. ja mislim da ovo nije centrirana besplatnost. Ne, nije centrirana besplatnost. Besplatnost nije išao je ideal. Da. Ona, bogovi, Vrijednost. vampirizam bogova u ovoj priči je ovdje išao. Kako se sjetiti točno kraja? Does it imply that she also lets go of her power? Ne. She still has a power, ali... She still is a witch. Ali bitna stvar, powers come from the will. Penelope isto vještica na kraju. Da, i ona She becomes a Is it witch. the same kind of witch? Mislim da je opisao kao Ne, to je vrlo vaguely... Ne, tu ima nešto, može biti drugo čitati još Znači, Penelope se vraća na... There's a layer there u kojem ja sam imala dojam that I'm getting shafted. Yeah, you got shafted because it is shafted. Jer ono što se insinuira u priči oko Penelope je upravo to, da Penelope postaje vještica, a Kirka je vještica, ali prestaje biti bog. Kroz to što Penelopa postaje vještica, ona gubi dio svoj dobiva extra power, she gets divine power, a ova gubi svoj divine power, ali dobiva ljudskost. I they become one. Back to the kalački Didaskalije, ono što se ne vidi, što sad ne Back to the kalački start, they got united into witchcraft. Nakon... sad idemo pušiti. Ok, ovaj book club je officially over. Ja ću uzeti break. Kad se stisne stop. Da. Ja sam postavila već pitanje to isto, Koje? ali nisam sigurna da se dobila odgovor. Možda moje kognitivne sposobnosti su onak malo... Ne, mi smo mentirali na 17. Dakle, možete li mi se vratiti na ljubavnu priču između Dedala i Kirka? Ja sam ti to odgovorila, meni nije bila ljubavna. I wasn't She there. was using him. Da. Aha, onda znači moja kognitivna Ja bih rekao, he was just a lady. Yes, meni isto, da. Bio je tamo i bio je pristojan. Ali ja To mislim ne invalidira kako si ti to vidjela. Ne, znam da ne. Ja se slažem s tim da je ta odluka u tom momentu da ona legne s njim bila upravo ta. Ok, nemam niš bolje, pa kao Ne, mislim ni ja da ga je voljela, ali ne na način kao žena muškarca. Ali mislim da ga je kasnije, naučila cijenit kao jako bitnu osobu u svom životu i da ga je nakon toga u retrospektivi i zavoljela. Ne, što ga ispričavala. Ne. Ja mislim da ga je zavoljela. Ne, poanta s Dedalom ti je u tome da je Dedal okidač. Da je Dedal okidač and the point of remorse that makes her human later on, after on. Da, ali nebično. Ne mislim da ga je zavoljela. U svim onim aspektima u kojima that's not love, that's remorse. Mislim da ne. Pa možeš li cijenjenje... Dakle, gledaj, ajde da ti pročitam citat, možda te uspijem malo, jer taj citat je meni najbolji dio, ali najbolji dio knjige. Dedal nije dugo poživio nakon sinove smrti. Udovi su mu posivjeli i oslabili, sva njegova snaga pretvorila se u dim. Nisam imala pravo zvati ga svojim, znala sam to. Ali u usamljeničkome životu postoje rijetki trenuci kada se druga duša prikloni vašoj, kao što zvijezde jedanput godišnje okrznu zemlju. Tako je zvježđe on dio meni. Točno. On se primaknuo njoj. Ne, čak krivo. Ne, on se primaknuo njoj. Sad si ko učitelj u školi, šta je pjesnik htio reći? Ubit ću te. Nisam. A ne možeš reći da je njena interpretacija pogrešna? Ali ne pričamo o interpretaciji. Pričaš. A to je njena interpretacija citata. Moja interpretacija citata da je on bio, oni su se našli u jednoj zajedničkoj točci. Oboje imaju krivnju na sebi, zbog stvari koje su napravili u prošlosti. Znači, on je napravio... I said remorse. Da, okej, to je donekle tako, ali to je ona varijanta, ona tu ima nekoga koga razumije, koji razumije,
i to nije nužno ljubav kako vidiš, to je podrška. To je razumijevanje... To je sustav podrške koji si izgradiš u životu kad ti je teško. Ma da, ali ona to ju ne znači, nema. To ne Ona ju znači. prepoznaje retrogradno Bernarda, ona ju nema kontinuirano. Koliko to veze ima sa standardnim forum? Ona se ponosno javlja da je deda njoj dao taj razvoj. Ona se često njega sjeti. Naravno, ali poanta je upravo u tome. Zato misliš da je to grižnja savjesti? Ne. Remorse je žaljenje i kajanje. Žaljenje u smislu nečeg što sada vidim što je bilo, a tada nisam vidio i razumio. Oko tog razvoja, oko tog dijela koji je tetkalački stan. Ona kroz vrijeme i prostor i sva iskustva koja doživljava konstantno probavlja svoje iskustvo sa dedausom. I svaki put dodaje novi sloj na to. Jer nije mogla znati i nije mogla razumjeti tada, dok se to događalo s njim, što to jest. I u novim perspektivama ona otkriva bogatstvo tog čovjeka. Ok, on je smrtan, ona nije. Da, ali... On je vrijedan sam po sebi zbog svih spominjanja što on sve radi, ali on je i na nju, van svih tih svojih nekakvih postignuća, ostavio jako veliki trag. Točno, ali da ona... I kad on umre, ona i onda zapravo popisuje i Dedala, i Ikara, i Ariadnu koja je ostala kao nekakva topla uspomena. Međutim, Dedal je njoj jedna priča koja, da, slažem se, nije romantična priča. Ne u smislu onog zaljubljenosti i tih nekakvih ljubavnih osjećaja, da tako kažem, ali mislim da ljubav može biti puno više od toga i može zaista biti jedna podrška kad ti je teško. Ona otkriva kroz vrijeme nakon njega. Ona na njemu uči što to je. Ali ona se otvara njemu, ona i na njemu to uči. Da, ali vremenu nakon što su se rastali. Ne, i dok je on tamo. Ne, dok je tamo, to je početak, a kasnije shvaća kompletnu dubinu tog odnosa. Pa to se slažemo. I mogućnosti tog odnosa. Ali mislim da nije ali sve. U tom trenutku dok je... Jel me razumiješ? Ne, nije sve. Moja teza je da je 90% retrogradno. A u datom trenutku ne može uhvatiti sve. To intenzitet u datom... Ne, mislim da brkamo dvije stvari. Intenzitet u datom trenutku je 100%. Ali sadržaj tog intenziteta ona otkriva kroz vrijeme. Dopusti da posložim stvari. Znači, i on i ona u momentu kad se upoznaju, kad on dolazi po nju i baš se upoznaju fizički, iako ga ona vidjela prije nove svadbe, oni se upoznaju i oni su tada očajni, svaki na svoj način. Su očajni, izgubljeni i nitko od njih dvoje ne vodi glavnu riječ o svom životu. Tako je. I to je point of connection. Tako je. I oni se tu prepoznaju. Ono što je Mirko rekao, srodne duše, ne slažem se s tim da su srodne duše, ali se slažem da se prepoznaju kao duše u tom jednom momentu. I da se ona u tom momentu odlučuje njemu prepustiti. Kao i on njoj. Zato je to nešto što im treba i nešto što im pruža i utjehu i podršku i snagu da izdrže dalje ono što ih čeka. Jer i on ima dalje borbe i ona ima dalje borbe. I da, ona će se retrogradno vraćati, shvaćati njegovu nekakvu snagu i moć i vrijednost. Međutim, i u tom momentu kad se ona odluči prepustiti i naučiti nešto o njemu, ne znam jesi li shvatio, ona njega jako često puta... Tu je daj, sam da dovrši misao. Ona njega često puta citira. Da. Jedno dijete se ne može zamijeniti drugim, jel ti to zvoni? Ne, da. I upravo jer dijete nije veća žita. Upravo sam ti to htio reći. Tu je ključna razlika na koji način ti ja doživljavam tu stvar.
Da, pa to je čisto emotivno rezoniranje. Ja tu vidim dvoje ljudi koje su, dvoje entiteta, tako, koji su se našli na paraleli u istom smo dreku i razumijemo jedno na drugo. Emocija je nekakva empatija. Ne. Nego? I tu je razlika. Ti ćeš čitati empatiju u tome. Ja ću u tome čitati kategoriju u istoj smo poziciji. Jer u njenom trenutku, a ona je ta kroz činovači gledanu priču, je moment da ona emociju tek otkriva. Ne slažem se, ona je bila jako zaljubljena. I to je fundamentalna razlika između tebe i mene. Ona kroz tu priču u tom trenutku tek počinje zapravo otkrivati emociju i emocionalni život, koji je van patnje i ajmo slobodan vidjet koji se nastoji umiliti. I to je u mojoj glavi točka debel. Ona počinje hvatiti emociju. I ona počinje taj dio otkrivati. I tu se nazvaje razlikujemo interpretaciju tog teksta. Ja se slažem da je on potpuno nekakav... Ne znam, ja nisam ovo gledala, ja sam ga morala... Ha, trebalo bi završiti. Ne, da bi trebali, već smo trebali završiti. Znači, citirat ću ti, prije sat i pol, fotka knjige i poluprazne boce, Sajder i Kirka, Živac Savo utorkom iz serije Book Club.